imirambi ine y'abasirikare b'u Burundi yamanuwe rero n'amazi y'uruzi rwa Rusizi iva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahorewe rero mu ntara ya Cibitoke komini Uganda mu gace ka Kaburanwa. Amakuru agera kuri Source Media Burundi dukesha inkuru ni y'abasirikare rero babiri bari ku rwego rwa officier n'abandi babiri ba sous-officier ngo bakaba rero baraburiye ubuzima mu mirwano yabahuje n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya leta y'u Burundi. Imirwano rero ngo ikaba yarabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Kigoma na Kudyama teritwari ya Uvira. Umwe rero mu basirikare b'u Burundi uri ku rwego rwa officier yagize ati ni imirwano yamaze iminsi 5 ipfiramo abantu benshi. Arakomeza ati ntabwo twava aho hantu hari inyeshyamba z'abarundi, ahubwo ngo ingabo z'u Burundi zashyize ibirindiro hafi aho kugira ngo rero zihangane nazo. Abaturage bo muri Kigoma rero na muri Uvira bavuga ko bafite impungenge. Uyu ati abasirikare b'u Burundi Imbonerakure ndetse na FDLR batangiye rero kutwibira amatungo. Turasaba guverinoma ya Kongo guhagarika abarundi batuvogerera igihugu bagahungabanya umutekano mu gace kacu. Kimwe rero n'abandi baturage baturiye umupaka w'u Burundi na Kongo bashimangira ko rero ngo kwinjira kw'ingabo z'u Burundi mu gihugu cyabo gukomeje kubangamira cyane umutekano wabo. Source Media Burundi itangaza ko rero ngo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bahakana rero bavuga ko nta ngabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashimira rero duhinanga abakunzi bacu n'abacu Bwiza TV, nizere ko mukomeza rero kunogerwa na gahunda zacu dukomeza kubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Rero video mukomeza kubona amakuru yacu mu bambere kandi bitabagoye amakuru mu karere k'ibihugu duturanye ndetse no hanze yako byose akugiraho 5 kuri 5 binyuze mu gukora subscribe mukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Weekend nziza.